kan mi phun chan chu nak ding cha a kan ram chan chu nak ding cha a tin nang mala si kho tok chan chol e thlo tling lai lo lam tu cha pathian thu wasite se la nang kan zom piang nak chunga hen kan elom ko ti mi tu kha van chim hasat ka du e ya tu he report zong nan tial chang avoi zai za nak da se atu dok nak nan tial mi hite zai level in da nan tial chon ni zan kan lei than hi rong sa chang ruwa da ka ti Mizoram zonga khanan kal e narian 20 hoi he khazong kha report nak te zong kha nan tua khol nan tlon nak asi zonga report tu zan chana hen wang kan chim to la Mizo upa pol hroi tu pa pol zong zai tinda bian nan ruwa nan chon zai da nan khan ti mi atu tan report zonga hen zai ban tuk da hlei khunin focus nan tial ti mi te kha ma chu chu wang kan chim fiang dingin narian tuan nak kan ban som kan zong hi Washington DC a hen Baptist Convention pi an zong pi ma achun zong khan pakhat te khi an kan pe ke kan lo mangai DC nan ratika kan address khacho nan thei thang lai lo na in Washington DC Baptist Convention office ti a khan chen ma kha se thei kan phoi ngai e ma ka chu zong fa te chu kan nge hi ti kan nge kho hi pathian dot na ka se chon hi ka USA mi khrifa bu na bom nak thong na se mi online ni ana ating hu 2021 hu akhan report hi atu hi pali kan tial chang zai chatia kan ni hi khati kan kalpi ning hi khap an to research to a reportially policy hi hitin US ni atu athalai da ko khatali kha kani kan kalpi mi se NGG pan to gen ke zete representation I khot nak do zong kha kan ngei lo legitimacy me pi thi mi zong kan sil lo e ting teng it use lo asang tok phol la ting teng le kan si phol lo senain research to a chatial kha kan ni kan kalpi mi se chatial ti mi cho policy kan chot bi an du sile an falak lai an du lo le ke ko le chim ko cho mai pung an phon ko lai ma kha kan ni kan kalpi mi se Washington DC a hen US a chawza ni hen policy kan making a certe ka hen ting teng hem pi ngai chia cho ta chona ga brookings ha chamu CSIS na atu federal bak na ndir mi USIP ti ban to ko chon current ape tu na NED hit man to NDI RIR taban to kha tampi sa meeting se atam to korom ko nga hin meeting tam to khakasi khaban to ka khan kanini kha cha kan tiali hiti na si oxiti kha kan tiali ro na kha kan chwa ni khasi kan ni cho khaban to kan Senate Foreign Relations Committee se house zonga anma staff poll he hiti no ko kan ro hi koram ko nga khaban to kha ro na kan chwa atu anu bigi kan chwa mi kha via Open Society Foundation Washington DC an zung chopi kan release an kan tua pia ke atoi na ki chim a chon Mizoram kan kalteka Mizo kan u naw na ni an kan to khring chan kan naw le an si kan thi kha sa kan u naw si an kan to kan ni lom tuk ti kha kan hu chon refugee khi atu ke thong som li leng an si chang chu ai zo lo nga chu cha chon UN ni arian tun ning ha kan tua US a chawza arian tun ning ha kan tua India a chawza arian tun ning ha kan tua ti ka hitin kan ti a title shima international community ni hin bom di chang ha salo refugee long silo in refugee azo ken tu community kan u naw Mizo community zong kha bom ven ha se ti kha atu tani kan chwa pi ni se kha international community chuti abom lai ti sia chen ta chuna ze US ni ze da to kho phaisa chwa kho mo EU le ni phaisa chwa kho Canada ni phaisa chwa kho via Asia sia Australia ni phaisa nge New Zealand phaisa nge Japan song phaisa nge kha phaisa kha ta zitin akal lai ti sia kan chen an phaisa kal pi ning hi UN agencies hang in paisa an kalpi ton
i anma te zong chu an kal ve ko na atam dio hi chu khop an to khan UN agency hmang in rian an tuan to chu cha chen Mizoram hin UN agencies ve se te kha kan au pi UN agencies they ban to da si kan ti se UNHCR hitaman to UNICEF hitaman to World Food Program ta chen na ka Northeast India ke 7 states anti chamo UNICEF cho tu ke Assam ko cho rian tuan cho ma ko cho World Food Program ke Meghalaya tu rian tuan cho ma ko cho Assam le Meghalaya cho Northeast India an sive cho kha cho ti sia chen New Delhi Assam le Meghalaya anum ko cha hin zia Mizoram zong hin anum terven halo kan ti mi khase ta chona ga UNHCR zong chen New Delhi ko atu Tamil Nadu state akin UNHCR zong an chia ko chmo chove ban to gen Mizoram zong an chia ve ko lo India ni hin 1951 UN Convention le Protocol 67 min atu lo an ti sinai New Delhi zong chia ko cho Thailand zong kha zong khat atu ve he lo sinai Bangkok zong an nge me hong song le me so da tu ki UNHCR branch office an nge ko I khati Mizoram UN agencies pol kho nak ding chan chun ho kuta da nol ti sen atu New Delhi central government abapi big cho home ministry ka home ministry ni khan New Delhi ni khan atha ti long khan atu UN agencies kan ti min ha adang international humanitarian organization ti pol ke aizola zung anung kho chu cha kan ni India kan do shim lo kan ti mi tu cho hit hin UN agencies kho sia chon kan ma refugee cha zong thalai khi kai kan u naw na Mizo cha se Manipur cha zong da ba thalai chen paisa India ni chu ha hauti lai lo atu UN agencies mang in a big in US hitamanto Canada hitamanto atu kachimi Australia Norway Denmark couple ne ka paisa ka kal go lai chu refugee cha zong atha nanma India cha zong pe atha chu ti kha ruan na kha kan chua mi ka sako phi pa kha kan chua a hi chu tu ti ha chu atha ngai do ko kan ti mi zong cha num a hi chu India ne du ta tak ha mo an kan ti mi zong chu senain kan ni chu ruan na chua kha se ko ge ve ya atu NUG ban to ken ko sa pi zong kan ngai lo idea chua kha se ko ma kha India kan do lo India kan do shim lo India cho baby tong mi ese tu zonga Mizoram Mizo kan nu naw ne an kan zo khen India zo tu dia tholu atiri lo cho cha chen central India zone ne zem za kan dot ngai tia kan sum ko cha chen ruan na kan chua kha si ma kha India ni hin zit na vor te lai cho central ta ta ge a chon kho tu ding cho atu NUG jon va si chon kam khat le ya Mizoram can be ping tia kan ruat atu achauza asi biak nak lai se atu central WME taban to ke anmani kan New Delhi kha zai song mana he via UN agencies pol jong jo kan kholakan ramar ko ve ko ha salo athangai ko lomo an he ti sia kan chen lam ko ha lomo ti kha ka ruat e klompal te ka ben pe to lai ke ka ruat nak shi ma chen lai tak zong a hin UN agencies tampi seti ka do mai leya kan ram sersiam tik zong a hin UN agencies tampian ma khan chen kan fa naw pol ka tampi rian tun ko lai atu zong hi Mizoram atu UNHCR kho lo zong mana UNICEF mo WFP ta chona ga UNDP te ban to sia kan chen ki UN ni hin rian atwante ka staff hi international staff mi tom te man national staff anti anma Mizo kan u naw na India na tampi man na la chon hi ka US mi kan naw len ha atwa Junis hel le akai mi anom adang kai mi na song kha ke ka kan rian tampi kan tuan kho lai ma cha cho Mizoram cha song a hin ma hi thil thangai asikolomo kan van chet na hi van that na mang to se atua hin Mizo kan u naw na kan ti bi chu athan achen lam tha pi kan umrwa te kan ti atua kan van chet na ro a hin tua
kan ma kan nai nak zong silai kan dot nak zong silai pathian ni hin rem ruat asilai ti zong khan mizo upate na kan ti ma chu zia pathian ni phundang khu akhan es ko ngalo mo ti na ka ro de put dr rodi a chu karu ana ka thei nang ma he siro de ti kuma da mizo ke chu Mizoram mizo ka se Burma a chin ka se Manipur ku ka se Pudiga he thi khasa khat pakan si nangma the sirwa na kan haru ka chimbal changmo unau pakan si British e divide and rule policy wrong atu adang dang kan mi se chachan katidu ma cho Mizoram e kan unau tatakan si atu zong adma ni kan emian eve ko lai kan ro tama chan ro tam ve ko lai ti ba ke ani arwat mi kan unau na kha an si ama belte ni hina hin international level kan chol chang ve chang e chu cha chen atu ban to ge UN agency ko se chen international humanitarian organization te ban to ko na se ta chun atu Thailand ka IRC chmo international rescue committee cho zia India na nung velo ka de registration kan to lawen ti cho khaban to song ko na se ti kha ruan na kan chok se ko mai cho ma pakhat pa ni cho tha ko ruwa an veti sile avathalai hero na ke cho asikholo mi se anti lai mo se lo hero na cho thangai go na let to ichi lo mi ti song ka phun kho ko kan ni ke cho hero na va cho kha asiko ka tampi ka lom second alom atu tani puzau tum hung ne van chimmi he aram thum na mi ni chun zaitluk in abapi ti zong khe ru ok kan themen lai lo ram thum na kan chang cha khan amun ma ya lo mi ni chun chutuk pin a feel zia zong kan themen lai lo sanaten ze heda ai lo kan ti si chun ram thum na kal kan rak tim leo rong sang ik kan palan ha ni rian an rak tuan leo I kan ngei bantuk in khin atu tan zonga hen that country cha salo na te in Mizoram hi bantuk in tu aivan tim mi he na ne tim tu mi he Mizoram mi cha san ha se chun Mizoram mi kan chin mi phun thong som li reng lo cha atu tan I ren avan tuan nak te he anma sang la angai tu sanga khan chun atu he 2000 tro sang te ko si la 2010 kal khong sang lai mi US ram thum na kan rak pe chu ma liu I kan lung excited kan lo sia bantuk in khan atu tana han Mizoram mi kan chin mi phun cha chun hi thil he an feeling as a khove mi se ti mi te kha me pi ngai mi ni khan kan van ngai piak them na dinga khan van chim ka du I hi kong he pe tlai in atu he kan ram he tha jong tha khau min ti lai lo ati tia arwat mi zong kan tha ko lai ti zonga lung thon e pe kan arwat mi kan me that pek that lo pek atu I thil na tu mi te Mizoram I atu I ne zuam cho ma mi he that loading kan ram that loading se hi hu kum nga rong sang khan that loading vasa se lo frame bong na ru na ka kum zai za chung rong sang na tlam tling kho se ti mi he na thin lunga na ru na ka ti mi te kha ma te kha apakhat nak van hal kan du apan hi na ka kan ram jong he va tha ko se la te hi thil hi athat ko zong ava kho peng thai ding asamo ti mi te kha ban hal chi kan du an hu na ka hal mi kha kan le phasalai ram athat zonga na ti mi khamo ram athat zonga hen kai chu Mizoram hen UN agency tampi kho na salati ka du aruang chu Mizoram ki atu pantong UN agencies avon sia chon rian tuan ning ha ram leng he ipe tlai ning ha kha affection leng mang lai ta chun naga USAID na he akal kho cho atu India ke tamlak te bom chmo USAID ni hen snai Mizoram ta zezda aphak ka halna te kan kale ko lo cho nai te varwat lo nai te Prime Minister Modi arat akhan President Biden had joint statement bi anvunchi aka a bomb US ni India a bomb atam khon in khazau to bomb cho chu cha chon ram athazonga hen UN agencies bi hi Mizoram tampi sia khan chan kha Mizoram ni khan Central India long long I bo chan ti lo in
an ma te in ram le e pe lai na kha an ei chi mang te lai ma bi ko lai te ka som chu kan ma chin ram cha zong chu te thiam se ko kha ban to ka siti ka khen atui USA chok min ha kan fa naw le na ka sanan lai chin leng mang lai nai te ya central way me e upazong khan na rai te kan kom na e zaitin da education zong kan to alai mo Mizoram e atu ani chi mera hol thiam tok cho university kai mi ki thofel na an cha thil har selo ke an ma zong ke zaitin da US le hin tam dio an rat kholai kan falen ha hi zaitin ani pe ko na lai ti mi zong ke bi song klor pa e kan ru an ha chu cha chen ke che Mizoram zong sia kan ma lai tlang si zong ram athada hin UN agency pe chin no lo khati sia khan chon India Central India cha zong thalai kan ma union ne ko ram union cha zong kha atha chin lai te kha kurat mi se kha na ka zetika negative si khoselo thaijing man si chol selo ko du hen ta sinai thaijing tu cha si kho lai lo e aba pi mi tu cho kha kan cham hau atu ban token har ronga ulanau man thi than ara ke thei lo mi kha ramri ronga le oknak thalo ronga atu ban tak mun kha te kanong ti kan u naw na ni nen inna pe nan tak ra chu khwal nan si lo he kan ei min an e ve lai kan rol atam ma chen nan rol tam pe ko lai an kan ti mi chu ke lai phung na sung loi to hi kha ara mi upa an bichim ka ngai Mizoram ka vaka le khota le tiang sai ha tiang ka aizol ka le a ho po biak nak le he kan e ton te ka un hau kan sie un hau thila sa kan sie an kan ti chu cha chen atu ban token van chat nak kan ton mi zong he ulanau e pe kai na chan amhanzia kan thiam sia chan kan ram than chho nak zong kha asilai tia ka zome e India ni an hatlak hawi central achawzan in hatlak haw central achawzan in hatlak nak lawi Mizoram se han to khoselo chu cha chen central India hi kan do phim lo ruana kan chu ami tu kha asiko an mani atha anti sia kan chun anum lai an mani central government ni New Delhi ni hello Mizoram zong hi anti sia kan chen an ma no thiam khasilo asiko chu cha kan ni kan ti mi chu idea ruan na kan choi khaban tok le a study ve mi kan sitika khan kha khosalo Mizoram cha zong thala hi refugee cha long thala hi kan ti mi si anma central government ka paisa kan halmi na se lawe atu tiang kan thei kho to ka chon atua Dr. Roding abun chin paisa bob na kong zong kha India ni a thago go ti sia chen khazong kha yes choza paisa khazong akal kho chmo akal kho chu ti ka chen kan do then nak cha zong ke athang ai le chu ti humanitarian assistance kan ti le ma mi khaban to akal kho akan chen abaya atu kan chimi NGG tha zong zong de lai CNA CNF tha zong zong de lai e CDF tha zong zong de lai chen cross border kan ti ri chamo dio le khan paisa zong valori salo achung kha ti khasi sikho sel cho thaijing mani se sel atha hen ta sena thaijing cho sikho lai lo e che kan elong